Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Doista se obratio vama stojeći, ali s poštovanjem prema starijima, nezgodno i ovako ćemo ko svi braća dati inšallah ravnopravni. Hvala uvaženom Efendiji na ovako lijepom uvodnom govoru. Pored ovoga, dakle, osobno ne bimo šta da dodam i još samo da kažem da sam rodom od Teočaka, to je za one koji znaju, to je jedno legendarno, dakle, mjesto koje je dalo dosta šahida, dosta dakle ljudi koji su pali braneći našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, Allah Žešana i to u Kabuli ako Bog da. Drago braći, ja ovo nekoliko dakle vremena ću pokušati samo da podijelim neke dakle stvari za koje se nadam da ćemo se ako Bog da koristiti. Prije samog dakle izlaganja htio bi jednu, ako mogu tako da nazovem, uvodnu uvertiru kako bi inšallah očvrstnili ili učvrstili se dakle vaši dolasci u ovako kasnim satima u džamiju, pogodu dakle nasipanja džematila. Naime, spominje se da je u vrijeme Ebu Hanife jedan čovjek bio veliki trgovac i dobro je zarađivao i kada je smogao dakle toliko imetka da je tu sve uradio što je mogao, onda je odlučio da ide u druge dakle zemlje da proširi tu svoju trgovinu. Pa je blaga koja je imao zakupao pored jedne rijeke, znajući da pored rijeke malo ko dakle traži šta, i duboko je to zakupao i ostaje tu jedan kamen kako bi po njemu mogao prepoznati kad se vrati gdje je to zakupao blago. Dakle, onoga vakta nije bilo banki, nije bilo dakle povjerljivi ljudi i tako dalje, dakle gdje bi mogao tačno da to dakle toliko ostaviš. Ono jednostavno čovjek nije vjerovao prije svega sam sebi, pa kako da drugome. Da skratim, nakon izvjesnog vremena on se vratio tu kada je prošlo skoro 2 godine, ali kada je došao na to mjesto gdje je on pretpostavio da je to zakopao, nit kamena, nit traga od onoga da je on to zakopao. I pitao dakle ljude da nije ko šta radio, da nije šta istraživo i tako dalje, kaže nije, pa je se išta čudno desilo, kad je s jedne godine, kaže, bila tako jaka poplava, kiša, bujica, da je to nosilo i drveće i kamenje i sve, to je, kaže. Sad on ne zna kako da nađe to blago. I on ode kod rahmetli Ebu Hanife koji je bio jako pobožan, jako dakle dovitljiv insan. I iznese njemu svoj problem i kaže Ebu Hanife, moraš li me ti kako čime nas savjetovati, jer ja ako nađem to blago, podijelit ću 1/3 dakle u Bejtul Mal da se sirota od toga dakle koristi. Kaže njemu Ebu Hanife, pretpostavljajući šta će se desiti, kaže, jedino se tu može dakle tvojim iskrenim dovama da kroz san prikaže da ti Allah kaže gdje se to zakupao. Pa kako da je to uradim, kaže, pa jednostavno ti se večeras kao obuci, lijepo namiriši, dotjeraj i klanjaj Allahu Đelešanu što više i što duže možeš. Pa kad dakle završiš, puti dovu Allahu Đelešanu da ti usnu pokaže gdje je to mjesto. Allah ako budiš ti iskren, dakle pokazat će ti to mjesto. I kaže on je tako odlučio da postupi i ujutru dolazi on posle sabaha, sav radostan, ali Ebu Hanife kad ga je vidio da je tako radostan nije baš bio vesel. Dolazi on njemu kaže Ebu Hanife, muštuluk, kaže on, koji je muštuluk? Kaže, ja našao ono glavu iskopao, kaže, i evo donio da podijelim kaj 1/3. Kako tako na jednom brzo? Kaže, ja sam uradio sve ono što si ti me rekao. I kaže, šta si vidio u snu? Ma nisam ni spavao, kaže, pa kako? Ja zanijetio, kaže. I ni Fatihu nisam proučio, kaže, sjetio se kaže, sam tačno zakopao ono glavu. A sad nije kraj priče. Kaže Ebu Hanife, rahmetullah alejh, tako mi je Allah. Bio sam ubijeđen da te šejtan neće pustiti da ibadetiš Allahu čitavu noć. Dakle, ovaj naš dolazak ovdje i ovo pola sahata i to kao i sahat, dakle, tako dalje, ima svoj grunt, ima svoje utemeljenje, ima dakle svoju slast i svoj ledne, što se kaže arapskom, dakle, ljepotu. Pa tako išlo što je ostalo do 10-ak, dakle 19 dana do kraja Ramazana, gledajmo maksimalno koliko možemo. Ja znam dakle da nju doista radi. I teško i ne može, dakle, makar ne kod kuće ako to ne može ovdje. Mada je dakle džematu puno, dakle, selatniji i bolji. Jer, pazite, ja mislim da sam jučer rekao na nekom drugom mjestu u džematu, ja sam inače od Minhena preko Ulma, ili od Ulma preko Minhena pa Ingolštata, pa Frankfurta i onoga dole Offenbaha, Gorhama, Dortmunda, juče i prekuće u Kasu, ovdje došao ovdje kod vas, pa mi se nekad ponavljaju ovi, dakle, podaci, boji se da se ne ponovim i ovdje. Spomenuo da mi, braću, postimo 18 sati, ako uzmemo računicu ujutru, dakle od koliko, od pola i 5, pa do pola 9. To samo jaki mogu, a rekao sam, dakle, govoru Norvešku s izračunavom da 22 sata posti. Ko to može? To samo mogu čvrsti jaki mogu.
Zato kažem da Allah Đelešanu u Kabuli. Ja ću ovdje, braće, reći jednu stvar za koju se nadam da će vam biti od koristi, a odnosi se dakle na jedan fikski pogled i propis jednog ajeta. Mnogi ljudi ne bi se, što se kod kaže, omrskli, prekinuli post, ma ne zna šta da mu dadneš. Čak u ono vakta, vi stari možda koji znate, meni je pričala mati i kaže, žanjemo pšenicom, razumiješ, pa vruću i tako dalje, i onesvijestimo se. I kad se vratimo, umivaju nas, kaže, mi branimo se da ne bi voda došla u usta kad prekrinču post. Čekaj, to se radi o životu, pa sad ti, razumijete. Znate, vjerovatno, Efendija, ne sumnjam da nije pričao oko toga, da je čovjek dozvoljeno kad treba da spasi svoj život, da pojede i onoliko koliko će samo dakle utoliti dakle tu glad, čak i svinjskog mesa. Kur'anski ajet. Dozvoljeno. Zatim u ovom kur'anskom ajetu dakle Allah kaže yuridu Allahu bikumul yusra. Allah hoće da vam olakša. Wala yuridu bikumul usra. Neće da vam oteža. Wali tukmilu l'idda. I da upotpunite određeni broj dana, wali tukebiru Allaha wa ma hadakum wa la'alakum tashkurun. I da veličate Allaha na onome što vas je uputio, kako biste bili zahvalni. Dakle, ajet će se kaže, propisuje se post, kao što je propisano prije vas, da biste bili bogobojazni. A i jamen ma'dudat, određeni, kaže, broj dana. Dakle, 29 ili 30. A isto tako određeni broj dana je, braćo, tokom čitave godine svako osjeti slast posle Ramazana, kada je zim, 8-9 sati, i tegobu, ili mogu kako reći, dakle, čvrstinu Ramazana, koji je šta? 17-18 sati. Jer šta mislite kada bi Ramazan svake godine bio, pošto je sad, na primjer, recimo, sa jula na avgust, pa on je u Saudijskoj Arabiji pocrkalo do te vrućine, stalno im tam, razumijete, Ramazan, razumijete? Ne, Allah svake godine šta pomiče Ramazan, 10 dana, tako da i onaj u Africi osjeti zim, slast Ramazana, i onaj, dakle, u Arapskom poluotoku i tako dalje. To je, dakle, Allahovi, dakle, mjeseci, hidžarski mjeseci. Reći vam ovo sad, naletila ta informacija, kaže, došao je neki bio jako učen čovjek, ali imate ljudi koji su učeni pa se neće pretvara, nego naprave da su učeni. Pa je došao Ebu Hanife da provjeri njegovu, dakle, učenost, znanja. I kad dođeš pred, dakle, alima, šejhu, trebaš ovako da sjediš, ko što znaš u Metaf uču da sjedi, razumijete? I kaže, ja imam, kaže, šejh, da vas pitano pitanje. Kaže, on, budno pitanje. Kaže, šta ćemo mi, kaže, kada dođe Ramazan u vrijeme hadža? Hadž je jako teško. Hoćemo tad postiti ili ići na hadž? Pa hadž je, ko ima mogućnost, razumije, tad ćemo postiti, kaže, preče je postiti. A onda Ebu Hanife ovako i okreni nogu prema njemu. I gdje ćeš to? Kaže, kakav je on šejh, kad on ne zna da Ramazan nikad u hadž ne može doći. Razumijete? To se pomiče jedno za drugi. Zato nije svačije da priča o vjeri, nije svačije da se zove alim, šejh, muderis i tako dalje. U Jugoslaviji imamo koliko profesora koji završi fakultete i svako dalje. A samo jednoga muderza ima. Ko je to? Muderis Halil Nezimović. Koji ga ovak počastio u ratu da je bio sa borcima, branio konjic, došao je svoje žepe i tako dalje. I samo on danas, ja znam, se zove muderis. Sve ostali su profesori ili neka, ali on je dobio titulu počast muderza iz te, dakle, njegove pobožnosti i iskrenosti prema Allahu Đelešanu. Dakle, kad se kaže ovdje ejame ma'dudat, misli se i to da svi dakle osjete te slasti kad hoću i dužinu Ramazana. I onda kaže, فَمِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا, ko od vas bude bolestan, evo ala sefari, ili na putu, فَعِدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرٍ, neka naposti određeni broj dana. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, a za one koji ga teško podnose. Ovo je ono što hoću da kažem, dakle, da podijelim sa vama ovdje. Dakle, ko je bolestan i ko je na putu, neka to naposti poslije toga. Ali neko će reći, pa dobro, ja sam bolestan i poslije Ramazana. Ja sam do kraja života bolestan, još šećerar. Moram svaki dan inzulin da primam. Ona kaže, ja jučer čovjek dao 150 eura kad je podijel do međe, kaže, fidiju, kad ja ne mogu. Ja svako 6 sati moram tablete kad da pijem. Ako ne pijem, ja u bandak. Ima takvi ljudi. Šta će takva da urade, kaže, oni koji ga, dakle, teško podnosi, bolest, dalje, fidjetu ta'amu miskin. Neka nahrani za svaki dan po jednog siromaha. I vidite ljepote i blagodate Allaha Đelešanu. Dakle, ja i ti postimo 17-18 sati, onaj god nabraš koji 22 i tako dalje, ovaj se fiksa sa inzulinom, onaj pije tablete, uživa, baš ga briga, razumijete? Dadne tam 300 eura, 10 svaki dan i ode u žene koji ti i ja. A šta ćeš? On se s time muči čitavu godinu. A ti možda samo malo uz Ramazan. A to je, braćo, zbog toga
Zato što, vi znate, svako dobro djelo ima sevap od 10 do 700 puta. Osim post. Ima post sevap? Ima, ali niko ne zna kakav je sevap. Allah šanu kaže, kroz hadis kuci, kullu ameli ibn Adame leh, svako djelo, dobro djelo, potomka sina Adamu pripada njemu, illa saum, osim post. Kaže Allah šanu, saum li, post je moj, meni pripada. Wa ene ebzi bihi, ja nagrađujem za post. Zašto? Ka jeda ta'amenu, ostavlja hranu, uđeš u kuću, nema ni ženi, niko te ne vidi, pun hasta voća. Dočas jednu bananu, dobiješ energiju, razumijete, oni te ne sjede, šta jedu, jabuke, šljive, ne, banane, istroši se, ono znaje, samo, ja se pitao što bananu jedu, rekao, majmun jedu banane, kad ne, banana ima puno energije i kad je pojedeš, ona začasti vrati, to razumiješ što si strašio. Niko ne vidi, volaj ne smiješ. Ostavlja hranu, jeda ta'aman, wa šarabehu i piće. Isti dakle slučaj, uđeš, ono, otvoriš friždar, tam od Red Bulla do ne znam kojeg Bulla, nema šta ne ima. Ali nekako ne da ti se, razumiješ? Ima oni odozgo snimaju, znaš. I čim ti to uradiš, gotovo. I do kraja da te postiš, ne može. I onda ide kaj, وَشَهْوَتَهُ i ostavlja svoje strasti. Od strasti se sve dakle ulazi. Ono što voliš, ono što dakle, možda i ne da bude televizor od strasti, od sporta strasti. Misli se ovdje najviše dakle kroz hadis od strasti, dakle intime, dakle čovjek nema dakle, ne smije dakle imati intimu sa svojim suprugom. Tvoja halal hanuma do 4:30 je bila halal. I posle 4:30 je halal, ali na 3 metra. Dakle, nema ni blizu. Dakle, ne daj Bože belaja, jer bio je slučaj vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, došao ashab. I ovo je pazite islam, braćo, mi ne moram neke stvari kriti. I on kaže, Boži poslaniče, propao sam. Kaže, helekt, propao sam. Kaže, vama ehleke, a šta te je upropastilo? Kaže, imao sam intimni odnos sa suprugom, a postio. Kaže, poslanik, učinio si nešto, ne valja. Kako da se iskupi Boži poslaniče? Kaže, pazite sad ovo. I ovo je propis dakle, namjerno ne daj Bože prekine post. Kaže, možeš li postiti 2 mjeseca uzastopci? Jer je to iskup, prekinuo post. Boži poslaniče, ja se nisam mogu strpim pola dana, kamo 60 dana. Ne mogu ja to, Boži poslaniče. Kaže, moraš osloboditi roba. Poslaniče, to treba para puno, nema šanse da oslobodim roba. Kaže, moraš da nahraniti 10 siromaha. Dakle, mora reći neki biti. Kaže, Boži poslaniče, u Medini, Medina se tako zove, između 2 krša, dakle ta krševita brda, koja je bio na hađu, zna da je to da imaju dakle 2 ona brdovita kamena. Kaže, Boži poslaniče, nema siromašnije porodice od moje. Ja sam najsiromašniji, pa kome da ja dadim, dakle, tu sad, dakle. Pa se kaže, poslanik toliko nasmio da sam se Sjekutići ukazao. I pozvao, dakle, svoj suprug kada donese, kaže, košar burni što ima, donijela ona, da bi ga poslanik sačuvao i, dakle, taj njegov grijeh, dakle, dao da se iskupi, kaže, uzmi ovo i podijeli svoje porodici. Pogledajte, uradio propust, a kasnije je bio nagrađen. Jel zato? Ne, nego zbog svoje iskrenosti. Razumijete? Dakle, zbog te iskrenosti poslanik je ljude definirao kao dženetlije. Došao čovjek iz pustinje i kaže, sahabi, najviše smo volili kad nam dođu, kaže, oni nomadi, oni bedevi, oni pustinjaci, ništa ne znaju islamu. Dođu, pitaju poslanika, kaže, on nešto kaže i mi se kad od njima koristimo. Došao ovaj iz pustinje, čuva tebe i ovce, ništa ne zna, razumijete? Jedan da prosite pomokrio se na kraj džamije. A sahabi usto hoće da igram slove na leđima. Stanite, pustite čovjeka, nek završi. Boži, pustite džamije. Ostavite, ne znam. Pa je kasnije poslanik rekao, uzmite vode, stavite na to, dakle, što je on odradio, jer da ste ga vi počeli uganjati, on urunirao čitavu džamiju. Prije džamije nije bilo tepi, nego dakle pijeska, razumijete? I kad je ovaj vidio šta su ovi uradili, dođe kod poslanika, digne ruke, Allah žena kaže, Allahumma arhamni wa Muhammeda. Bože, smiluj se meni i Muhammedu, wala terham mana ahada. I nikome više od nas dvojici. Dakle, čovjek je spasio. Kaže poslanik, nemoj tako. Kaže, ta'ate silata rahman, zar si ti, dakle, tako da se kaže, prekinuo, dakle, uskratio ili sužio Allahovu, dakle, veličinu rahmeta. Reci, Bože, smiluj se meni i Muhammedu i svima sa Muhammedom. Razumijete? A za ovog drugoga, kada je došao, kaže, Boži poslaniče, ako budem klanjao 5 vakat namaza, ako vjerujem dakle u Allaha i ne pridružujem u druga, i vjerujem da si ti njegov poslanik, i budem klanjao 5 vakat namaza, i budem postio mjesec dana Ramazana, i budem davao zekat, dakle, kad sam mogućnosti, i odem na hadž ako sam mogućnosti, hoću ući u džennet. A da na to ne dodajem ništa. Dakle, misliš ništa od nafila, samo farzove da radim. Kaže poslanik, hoćeš. Kaže, Bože poslaniče, ja više ništa drugo neću, samo ću ovo praktikovati, meni je to dovoljno. I vratio se u pustinju. Kaže poslanik,
Efleha in sadak. Kaže, uspio je ako bude iskren. Ako je dakle iskreno to rekao. I dakle, te stvari su jako, dakle, braće, vidite, da završim dakle ovaj hadis i kuci gdje je rekao, ostaje hranu i piće i svoje strasti, min eđli samo zbog mene, kaže li saimi farhatan, posta čim je dvije radosti. Farhatu inde fitri, kada iftari se, to mu je prva radost, o farhatu inde liqa'i rabbi, i druga radost je kad se susretne sa svojim gospodarom i dadne mu tu nagradu za koju je rekao samo da on dakle zna. Dakle, braćo, jako je bitno dakle, da znamo što je Allah Đelešanu dakle, taj post stavio na taj nivo. Da čak, vidite sad ovo poređenje, žene u mjesec u Ramazana i u svakom drugom mjesecu imaju svoju dakle, ciklus, svoju mjesečnicu, to svi znamo. Sada, žena koja ima dakle, mjesečnicu, da li ona smije klanjati? Ne smije. Da li smije post? Ne smije. Da li smije ući Kur'an? Ne smije. Smije u džami? Ne smije. Dobro. Kad se završi Ramazan, da li ta žena treba da naposti, da naklanja pročitane namaze? Ne treba. Ni to radi. A da li mora da naposti? A šta kažete vi? Mora. Što kad je i ovo farza i ovo farza? Što ovo mora, ovo ne mora? Zato što je post. Zato što Allah ne da dakle, da niko ode od njegove blagodati. Zato što on dođe jednom u godini, a ovo su tako konstantno i tako dalje. Ne bi ulazio dakle u tematiku, nije ovo sad ovdje fakultet i tako dalje. Ovo samo da približim, da vam kažem koliko ljudi gube kad ne posti. Ja kad sam radio u školu, dakle, kad sam sa fakulteta u školu, pa bila tamo jedna jako dobra žena i kad mi dakle, za Ramazan, pa mene pitaju, dakle, samo pitaju kad je Bajram, ne pitaju nikako, dakle, kad vitre, samo kad je to, da tam bilježi sve da zna kad će ona. I ja kažem, nas se tako žali, vidi, ja postim, ona nešto uzme volje, kaže, ja ne mogu, ja bolesna, kad je tako to sve, preko nema veze, ima tako iskup, znaš, dadeš. Kad ne, ja, kaže, ja znam kad sam ja bolesna, ja dajem, kaže, uvijek, kaže, ja dajem. Nije to što ti uvijek daješ, to treba svakako davati, ali moraš se iskupiti, razumijete? Moraš znam sad tebe zaustaje policajac, prekoračio si kaznu, nisi bio svezan, prošao si kroz crveno i tako dalje, znaš. I on kaže kazna, ja uvijek dajem se osiguranje, razumiješ, stalno skidate to. Hoćete je pust policajac? Neće, kasnije što isplatiš, pa onda ideš dalje. Da budeš pametniji, svežeš se, ne budeš se brzo i tako dalje. Ovdje smo daleko da završim, neće, niste ćemo kazati to, nije se halalte, ali Boga, došao sam da podijelim sa vama, dakle, ono što će nas okoristiti, ovo manje više, dakle, ovoga će biti uvijek kako Bog da. Dakle, da završim ovo dakle, do kraja i ono što je najbitnije, ono što sam doista na nekoliko mjesta spomenuo. Kad se kaže وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, a za one koji ga teško podnose fidjetu ta'amu miskin, neka nahrani po jednoga siromaha. Ovdje, braćo, Allah šan nije rekao koji ga teško podnose samo bolesnici. Ovdje Allah ostavio otvoreno. Kogod teško podnosi post, ima puno pravo da ga prekine. Ali, nemojte vam sad kaže, sutra imam, dakle, radim na baušteru, ono i tako dalje, to je teško, ja neću postaje dan. A on sutra pane kiša i nikako ne radiš. I ti nije zapostio i pokvario se. Ne, nego ako ljudi imaju teške poslove, bilo na baušteru, bilo na željezari, bilo u topionicama, fabrikama, rudnicima i željezarama i tako dalje, on nek zaposti. Allah da vi znate, vjerovatno nekad neki zakasnite na sehur, ovi se na kažu sufur i tako dalje. Pa ono imaš vremena koliko čašu vode da popiješ. Popiješ čašu vode, subhanallah, ko da si vola pojeo. Mislim, krupna vola već, ali ko da se najo, Allah da bi, kaže poslanik sve, kad te seheru, fa inne fi suhuri el bereke, kaže, ustajte na sehur, jer doista u sehuru ima bereket. I drago mi kad ovo kažem ovdje, pa onda kažem sa džaklijama, nije tačno što vi kažete da je sehur sufur. Jer da je to sufur, poslanik bi rekao te seferu, fa ine fi sufuri bereket. Bi rekao te saheru, ustajite rano, fa ine fi suhuri el bereket, jer u sehuru ima bereket. Bio sam u Kaselu i kod nas ima ona poznata poštapalca, kod drugom jamu kopa, šta mu se kaže, sam u nju upada. Znate kako Sandžaku nastavi ovo? Fizički je ravno. Oni ko tako sebi protumači. Dakle, da privedemo ovo kraju, oni koji ga teško podnosi, bilo koji fizički posao, fabrički posao, teško, dakle, uopšte, razumijete, sportom da se čovjek bavi i na fakultetu studira, dakle, jednostavno, ali tu se vraća između tebe i Boga. Ne smiješ Allah, ni ti moraš lagati. Dakle, postiš do 2, do 3, do 4, i onda vantati se, vrtoglavac se, možda ti nedostaje tečnost, tako dalje. Jesti ćeš se. Sada je Allah rekao, wala tulku bi ajdikum ila tehluke. Nemojte sami sebe svojim rukama propast bacati.
Zatim bilo je rečeno na kraju ajeta sure Bekare, yuridu Allahu bikumul yusra. Allah hoće vama da olakša. Wala yuridu bikumul usra. A ne da vam otežate na postiti određeni broj dana. Dakle, slobodno, dakle, braći, uzmite, a nemojte sad reći, je bio ovdje neki super hođa, rekao nam, no, što ne moraš postiti i tako dalje. I kad, dakle, ne moraš postiti, a prekineš post, u tom slučaju, prvo ideš šta? Da napostiš. Najlakše je sad polijepo para. Možemo, evo, tebi ti si Roma i ja ovdje ođen. Ne. Evo sada, dakle, logičkog pojašnjenja. Koliko ima nedjelja u toku mjeseca? Svi znamo 4. Puta 12 mjeseci, to je 48. 48 nedjelja imamo tokom čitave godine. Ne računajući one 4 uz Ramazan, dakle, to je 44. A mjesec treba napostiti 30 dana. Dakle, u toku godine imaš pravo šta? Da napostiš. Dakle, arapskim rečeno, u Njemačkoj, uopšte u Evropskoj uniji je haram rad nedjelju. Ne daju ti rad nedjelju. Tu ti ne postoji nedjelju. Tam nije ni topionica, ni fabrika, ni baušta, ništa tako da. Dakle, sve se može kad se hoće. Samo dakle čovjek treba biti u ovom iskren. A onaj ko ne može ima puno pravo, dakle, da nahrani siromaha. Ali, Allah Đelešanu kaže, وَأَنْتَ سُومُ خَيْرُ لَكُمْ, a da postite, to je bolje za vas, in kuntum ta'lamun, kada biste vi to znali. O braću postu ima hebet stvari, puno, ne bi više da vas dakle zadržavam, samo hoću da podijelim jedan hadis sa našim sestrama, za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada jedna od njih došla i rekla, Božji poslaniče, možemo li mi da idemo u džihad, da i mi zadobijemo nagradu, jer ko pogine na Božjem putu, očuvavajući dakle svijetnje islama i vjere tako dalje, on je šehid, a šehid ulazi bez dakle ikakvog polaganja, direktno u dženet. Kaže poslanik, ne, za žene nije džihad. Pa dobro, kako mi možemo dakle lako ući u dženet kao i šehidi? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el mer'atu idha salat khamsaha, žena koja bude klanjala pasadovu 5 vakat namaza. I odmah poslije toga dolazi wasamet šehreha i bude postila mjesec dana Ramazana. Isključeno je ovdje zekat, hadž, tako da je to tako kad imaš mogućnosti, ali post je stavljeno na drugo mjesto. Wasamet šehra i bude postila svoj mjesec dana Ramazana. I onda treći, čednost, wahasunet ferđeha i bude čuvala svoja stidna mjesta. Wa ata'at zauđeha i bude poslušna svome suprugu. Ovo sad peto je teško. Wa radija biha zauđuha i njezin čovjek sa njom da bude zadovoljan. Qila laha, reći će se njoj, udhuli minaji ebuabi dženneti šit. Uđi na koja god hoćeš dženecka vrata. Allahu ekber. Zato mi trebamo da podijelimo te dakle slasti između nas i žene. Kaže, žalila se žena čovjek u Bosni, kaže, ja, kaže, po čitav dan radim, peglam, kuham, nosim, perem, kaže, slomi se, kaže, odrada. Kaže, ono, budi zadovoljna, ko ima u Bosni, koliko hoćeš, ne rade, nikako, nemoj posla. Je to posao gdje ti para dobivaš, nego ja se slovim vamo, a ti dođeš sve ono, znaš, ili druga ona poštapalca, kaže, žena ljuljala dijete, hem je čitav dan ona dakle umorila se i to sve, muški nisu dakle skloni kako djeci, ja to znam po sebi, imam 2 djece, razumijete, 15-20 minuta i ženo, de ti nešto, ja ne znam više šta sa njima, razumijete. To je Allah tako dao, razumiješ, u ženama. I kada je ljuljala dijete, ne može da spava, znaš, i ona budi čovjeka, kaže, šta je, pa de ustane, pa šta je, pa deka ljulja i ti malo dijete, kaže, dijete je pola tvoje, ko ima je. Kaže on joj, samo ti svoju polovicu ljuljaj, moj pusti. Ljuljneš bešku, tamo ona se tam vrati sama, razumiješ. Gospode, zvani i tako. Nis, draga braći, ja sam puno uzeo vremena na ovo, eto, nije reći vam, nisam htio dakle, da vas svojim oduzimam, ja sam malo nedjeljom dakle, govorio, ne bi da se ovdje pojim vas dosta, ali šta vam da kažem, ono što sam ja dakle rekao, u ovom dakle 15 minuta, nije ni kap vode šta imate u ove 2 knjige. Dakle, ovo što sam ja rekao, dosta sam dakle uzeo iz ove knjige, učio, da tako kažem, dakle, uzeo knjigu od našeg magistra Mustafa Efendije Prljače, koji je urednik dakle Al-Kalama, koji u ovoj knjizi dakle ima tako fini dakle tema, rekao sam ovdje jučer, 4-5 listova i druga tema i tako dalje. Nisu dosadne, zanimljive, jako dobre. Jedna od njih dakle ima ovdje, to sam jučer rekao, ne znam, Efendija čuo si, prava supružnika. Ako kod nekoga nije baš harmonija dobra u braku, neka uzme, ako uzme ovu dakle knjigu i pročita ovo ako može zajedno. Vjerujte da će se poboljšati bračni odnosi u braku. Evo vam jedan primjer, ja da sam ovdje to rekao, neće, ja sam sigurno. Mi znamo od čega je žena stvorena. Jel da? Od rebra. A jesi nekad rekao svojoj ženi, gdje si rebro moje? Nisi, nego kaže, gdje si janje moje?
Iako je to hajvan, ali ono lijepo zvuči. Nije žena kad se naljuti, još mi reći da sam, nešto kad si janjeno, ili jagnje, još bolje. I da ne idem tako dakle, u te stvari, ali ti stvari ima, to je dakle u ovoj knjigi koja doista je, kažem ti, tako jako lijepo napisana, ne bilo ništa dakle mogu reći, da bi je mi vama još bolje prikazali, u njoj vam nudimo i dakle ovu Mubarak vodu Zemzem. Eto, dakle ova knjiga i ova Mubarak, dakle voda Zemzem, o Zemzemu ne treba ništa govoriti, dovoljno da kažem da je poslanik rekao ma u Zemzem nima šuribele, voda Zemzem je za ono za što se pije. Nema je puno, ali ovo nije da se napišu, malo popiješ i opet razvučeš do kraja Ramazana. Ove druge dvije knjige, dakle, imam, dakle, nemam puno ovih, dakle, našao sam fota, dakle, ima post ukras Ramazana od Rusmir Efendije Šarića, glavnog imama u Čaršijskoj džamiji u Tuzli. Uz nju, dakle, imate i CD Ramazanska predavanja, jako dobro. Amir Efendija, dakle, doktor Karić je napisao predlogu stvar ove knjige. I dakle, ovdje imate najvažnije stvari po pitanju Ramazana, fikskih propisa i tako dalje, vitre, sadakatul vitre, dakle, noćne namaze i ostale stvari. Dakle, ova knjiga i ova, dakle, dobročinstvo prema roditeljima, ovdje puno mnogi zakažemo, braće. Uz ovu knjigu, dakle, imate jedan isto tako CD, gdje ima negdje oko 6 predavanja, ja mislim, gdje je jako emotivno, dakle, malo ko može da ne zaplače, pogotovo žene. Ja sad ne dajem ovo da plačete, ali to je, dakle, nešto što mi prema našim, dakle, roditeljima smo u neku ruku zakazali. Rekao sam jučer ovdje, dakle, da je poslanik rekao, džennet tražite pod majčinim stopalama. Ko ima još žive roditelje, neka doista traži džennet pod njima. Mi se roditeljima nikad ne možemo, dakle, odužiti. Ovdje ćete uvijek dakle, to naći. I rekao sam, ako se ne varam jučer ovdje, to je zanimljivo da spomenem ovi koji nisu bili, da je jedne prilike jednog šejha preselila mati. Pa je on plako, razumijete. A sad je malo u arapskom svijetu čudno da plačeš, pogotovo šejh, razumijete. Pa oni njegov učenici pitaju i kaže, šejh, nego što plačeš ako si danas učio sve da je kader, da je sudbina, da je odredba i tako dalje. Kaže on, ja ne plačem zbog materije, razumije? Pa kaže, tek sad nam nije ništa jasno, zbog čega onda plačiš? Kaže, plačem zato što su se danas sa smrću moje majke zatvorila jedna od 8 dženevskih vrata. Roditelj kad umru više nema roditelja. Dobro, neko će reći, oni su zato već umrli, meni ta knjiga sad ništa puno ne znači. Naćete i stvari koje mogu vas okoristiti i za one čiji su roditelji preselili. Jer je poslanik rekao i da mate benu Adam kada preseli potomak sina Adamu in kata ameluhu ila mitharat, prekidaju se sva djela osim troje. I prvo što nabraja u tom dijelu kaže jeste voladun salihun jedule. Dobro odgojeno dijete koje uči za svoga roditelja. I blagoli se onome ko klanja 5 vakat namaza, plus sunnete i tako dalje. Ja to kažem, svaki dan danas svom roditelju, kad sakupi ni 5 namaza i on je dobro što se uču na kraju tahijat, jedan mali jasin pokloni. Kad kaže Rabbi gfirli, Bože oprosti meni, wali dejje i moja 2 roditelja. Stalno učiš to, dakle, i onda kaže minine jeume jakulu hisab i svim muminom na sudnjem danu. Dakle, doista ima puno primjera, ne moram dakle sve na zbog vremena. Uz ove dvije dakle knjige imate jedan ibarašum za djecu. Evo ovdje dakle imate jedan poster od Adema do Muhameda a.s. Vjerujem ja kažem za djecu, ali i mi se moramo koristiti ovom posteru. Dakle, ima kad je koji poslanik živio, kojem je dakle narodu pripadao, šta je koji poslanik sa kojim je bio, na primjer, Jahja Isa a.s. tečići bili, od koga potiče dakle loza Muhammed a.s. koliko je godina živio i tako dalje. I ja imam adat reći dakle ovo za djecu, zašto? Jer dakle uzme kažeš djetetu kad naučiš ime jednog poslanika dobiješ euro. Razumijem? Djete će ja pita koliko ima poslanika, kažem 25, u njemu drago 25, zašto zaradiš, razumijem, 25 eura. I ti ga prevariš za 25 eura. Nauči dijete 25 poslanika za običnih 25 eura. Eto, draga braćo, ja ne bi više, jer mi hođa kad uhvatimo se pričati, niko nam ne može kraja zahvatati. Da vas Allah Đelešanu nagradi, ovo je dakle mahsuzija za ovaj mjesec Ramazan. Meni je inšala sutra, ako Bog da, u Duisburg, prekosutra u Düsseldorf, a u Bonu sam inšala na džumi, dole kod naših dakle ljudi koji je to traže imama, ne bi našli, pa ja sam jednim tim povodom krenuo dole inšala za mene doktora Šefika Kurdića. Vama neka je dakle Mubarak do kraja mjeseca Ramazana i Efendija tebi hvala puno na susretljivosti, a vama što ste ostali do kraja da vas lončan nagradi. Amin. Hvala tebi da te Allah nagradi. Sve nas. Riječi.